mishing chanchina khawvel mun shang lwa turin kan wak dar zela chu chuan thil tam tak thlen tirin ram thar mipui thar sarkar thar sumdona thar le thil dang soisen lo apian tira tilvezia pakhat chu hripui leng hi ania tun thlengin he thu ka chiar lai le video I thlir lai ngei po hian aleng mek rengani hi tuna hian Isua Krista pian nuwa shileng lian thamte thlen hun le angong kan thlir hodona BC lam chu kan shu tel velawang ama sa in channel subscribe lo te khan khonga in milo subscribe ze ula notification bell kan metin ola khan imet le keu donia Antonine Black hi edi za sumruk panga atanga za somriat inkara hripui leng ani a he hripui soifia tu physician Galen mingchoyen Black of Galen ti a soyani bok he hripui hi Roman Empire chunga ansipai rwalten Near East Asia chimlam Turkey le Egypt atanga anral dawzovin anput honani a anat nalan chwa dana changin mithiam te chuan zong shi smallpox emo sentut measles ni in anringani he hripui hi thi puyan tam hle a Roman Emperor Lucius Verus po he hripui hian azwa chwanglo edi za somruk pakwa a khan he shi wang hian athiani Rom sarkarian Mesopotamian khopui Seleucia tuna Iraq khopui Baghdad hwam chhungami an runa changin he hripui hi adar chana Gaul lama darin Rhine lama legion zinga adar zela mun chen khata pheichuan mipui mun thuma chena mun khat layan thi a asoi war chuan rom khwale tui zinga mun thuma chena mun khat an thi an ti a he hripui hian rom sipai te asop chaw ne le a he shi thi pui tu zong hi maktadwa nga atanga somvel ani Black of Justinian hi edi zanga somli pakhata changa zanga somli pakwa khan khawvel pum huapin alenga first black pandemic ani a akayin midang akai chhon zel the contagious disease bacteria chikhat Yersinia pestis athenani he shi hi Mediterranean basin Europe le Near East te alenga Sasanian Empire le Byzantine Empire angong nasahle a abikin Byzantine khopui Constantinople in atwar na sazwal le ani Byzantine Emperor Justinian I mingchoyen Plague of Justinian ti in soya lal Justinian po hian akai ve a ma se adam chhuak hlawani sumdong longten henat na hi shiveisa sajulong cholna munshang shanga anphurluta khawvel shileng rapthlak ber pol ni in anu kumzabin ni edi zasari somnga thlengin arun langnon le a mi maktadwai somthuma changa somnga velin anthi puini a ngai ni in chu ahun laya Europa chengzat vevelani Japanese smallpox epidemic edi zasari somthum panga achanga zasari somthum pasari hezong shi smallpox hian Japan atwam chhuak deuh veka mi maktadwai ni chuangin thi puyen chu Japanese mi pui zong mun thuma chena mun khadani lo nei tu te angong na sarawangin tram atlazuya anulama he shi hi lo lang chhuak le ma se Japanese mi puiten ngaya anlo nei man to awangin athok na to lamani The Black Death hi the Great Bubonic Plague ti a shadani boka Plague of Justinian ang thau khan bacterium Yersinia pestis athenani he bubonic plague hi China a kumsang ni zaruk liamta atang khan alo thleng to a Europe a kumsang ka jathum somli pasari khan aleng vetana Europe thanglama dar zelin Africa akai thlengani Europe khomwal puya cheng mun thuma thena mun khatvelan thi a The Black Death wanga thi antam ema wangle chandang wangin Europe cheng zat mipuyen kumsang khat zanga vela ngaya o le phachawani The smallpox of Aztec sangkhat zanga sompakwa atanga sangkhat zanga somni tuna Mexico ram nita a khwan kum sangkhat zathum somli panga atanga sangkhat zanga somni thleng khan Aztec civilization ropui taka china henat na shi hi Spanish longten Mexico a pulutin Mexico laili lam thlengin adarani Mexican tetan swan natna anlashiat ngai lawani a mi maktadwa inga atanga maktadwa riat zetin anthi puya Aztec lalram tlak chiat na chan poimo tak zinga pakhat ani hialani The cholera pandemic sangkhat zariat som pasari achanga sangkhat zariat somni pali he tuishi cholera shileng hi khawvel tuishi cholera leng masaberani a India a Ganges lui kamachanga lo chhuak ni in Kolkata bulloka atrai dara
hetatang hian India rampuma adar chwaka South le Southeast Asia lama dar zelin Africa le Mediterranean tuipui kam athengani he shipui leng wanga thiza diktak hi asia theilawa British sipai ringot po mi sing khat chuang an thi a India ram chunga mi nuai tam tak thitura ngayani bok Indonesia a ringot po mi nuai khat chuangin an thi puya hetiang bokhian Korea a po mi nuai chuang an thi bokani he shilengin angmong chwa chu Asia mi puite mu sitna abikin Indian le a culture te ania shipui leng hian amalam chuan namshang shangte aphwar khom china he tui shileng ero hi chuan Asian mi abikin Indian le a culture mu sitna ril ru khathang rama atu ani the third plague sangkhat zariat somnga panga he shileng hi ama ami plague of Justinian le the black death angchia kha ania bubonic plague ni in bacterium Yersinia pestis thenani the third plague hi China a Yunnan a Xianfeng emperor of Qing dynasty hunlayin aron intana he shileng hian mishing chenna khomwal pui zongzong afan chhuak veka mi maktadwai som patni zetin China le India a anthi puya India a ringot po mi maktadwai somin anthi puyani World Health Organization WHO soidanin he shileng hi kumsang khat zakwa somruk thleng khan alaom active heti hunlai hian khawvel puma kumkhata mi zani velin an lathi pui thinani plague of Justinian Khan Byzantine Empire le ache vel aswa samchiam to a the black death wangin Europe mi pui mun thuma thena mun khat zet an lo kyam to bok the third plague in khawvel hun rei tak chung ati boy nu a fourth plague lo chuak to lo se ti hi khawvel mi zongzong du thu sam ani nge yang le yellow fever thlen tu virus hi Africa achanga chuak ani a salmanga sumdong tu ten western hemisphere lama an pudarani he shi hi new world a avoi khatnan kumsang khat zaruk somli pasari khan Barbados thlar kara alenga Yucatan Peninsula a sangkhat zaruk somli pariat khan aleng ti Spanish colonists ten anlo chinchia a kumsang khat zaruk somriat panga khan Brazil rama he shipui hi aleng bok anuwa tropical America North American coastal cities le Europe a shipui hi alengani he natna hi yellow fever virus in athenani a he natna shipai thausinu female mosquito se achangin adar chinani mi noi khat chuang fe in anthi pui bokani sangkhat zariat somriat pakwa achanga sangkhat zariat somkwa pandemic he shipui leng hi Asiatic flu emo Russian flu ti in ansoi china khawvel puma mi maktadwai khat chuangin anthi puya khawvel shileng rapthlak ber pol zinga mi ani he natna hi athok chakhle a an mu chwa ma sakber first case achanga thipui an tamber hun awangla inkar hi karnga chung chawani a kum upalamin an thipui na sahle a pneumonia emo heart attack wangin an thitlang puyani Spanish flu kum sangkhat zakwa sompariata shipui Spanish flu hi sangkhat zakwa sompariat influenza pandemic ti in an soiboka influenza pandemic danglam le lawom takmai January sangkhat zakwa sompariat achanga December sangkhat zakwa somni inkara shipui lengani a mi maktadwai zanga chuangin he shipui hi an kaya heti hunlaya khawela mishing cheng punthuma chena mun khat zetani he shipui leng wanga thi hi mi maktadwai sompasari achanga somnga vera ngayani a asoi warde chuan mi maktadwai za antling anthiala khawvel shipui leng to zinga chuan a hlawom ber polani a he shi awanga dam lole thi pui an chin che nama saber chu United States a Kansas a ania France Germany le UK apo mu ani chunjom zela indo pui pakhat na laya mi pui ril ruti nual lo nan he shi pui leng chungchang hi ani na aya nepin chanchi bulama zia ani a ma se Spain a chanchin bute ero du ziak theitura zalen na pe kan ni he wang hian Spain ram chu shipuin na satakin anwai shep bik angin an langta a Spanish flu ti in an soi phata hianani Asian flu hi the Asian flu pandemic sangkhat zakwa somnga pasari ti in an soi boka kum sangkhat zakwa somnga pasari khan guizo China achangin a inchana heta tang hian khawvel mun shanga aron dar zuini Asian flu wang hian khawvel puma mi maktadwai khatachanga maktadwai ni velan thi a shipui leng rapthlak tak zinga mi ani Hong Kong flu hi sangkhat zakwa somruk pariat flu pandemic ti a soini bokin kum sangkhat zakwa somruk pariat le sangkhat zakwa somruk pakwa inkara khan mi maktadwai khatachanga maktadwai li inkarin anthi puyani
he shi hi Asian flu thlen tu virus in siam danglamin virus thar asiam chwa wangani a Hong Kong atanga in tran ni ma sila Hong Kong ma hian mainland China a mu ani to anga soi ani bokani HIV Human Immunodeficiency Virus emo HIV hi zonga changa mishingin an kayani a he virus hian mishing immune system a begin helper T cells te a baby ka tun thengin ati damna tur damdoi an lamu chuak labani vanei thak takin mishingin ol sam takin kanin kai chhong theilo hlawa ma se chuti chungchuan WHO soidan chuan he shive hi mi makta dwai somsari panga chuang anom to in mi makta dwai som thum pani velin an thi pui to ani SARS coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome Virus hi kumsang ni pathum khan sha chwa ani a SARS coronavirus hi ramsa in anpai chin virus ni turanga yani a mishing kaina ma saber chu Guangdong China a ani he chileng hi reilo te nuwa thunun thwai ni a mi sangriat somkwa pariat velin an kai mana mi zasari somsari pali in an thi puyani Swine flu hi influenza pandemic kumsang ni pakwa atanga kumsang ni som in kara shileng ani a mi noi khatle singa velin an thi puyani MERS kumsang ni som pani khan Middle East Respiratory Syndrome Hripui alenga thok na lamti boy tu MERS coronavirus in athenani Saudi Arabia lalrama he Hripui hi mu chwa ma sakberani a he shikai an sin sia za chu sangni zanga somkwa pakwa ani a mi zariat somruk parukin an thi puyani Ebola virus sangni sompali achanga sangni somparuk Ebola virus hian natna sakta ka thlena enkol uluk ani lo chuan an thi pui mai thinani Ebola virus bang hian mi sing khat sang khat zathum sompanga an thi toni ole khangjong kha tuna COVID-19 le Isua pian nu a khawvel Hripui lo leng to langsar te chu an ni a he Hripui lakatang hian ilo him theinan lawin enkol uluk la ichian din an shiat ve theina turin I share don ya